angkafanele ungayindodana yakho. Ngicela ukuba ungenze ngibe yisisebenzi sakho. Lento iye ingihluphe kakhulu ngicabanga ukuthi ngizawuyenza njani noma ngingena nalise emhlanganweni ngaze ngathi abantu abahlambulule esangweni ngoba ngithi ngenzela ukuthi uma khona kwethu la phakathi komuzi izono zeke zenze emakhaya uNkulunkulu angasibheki. Ngaze ngathi njalo ngoJulayi abantu baboya phambi kaNkulunkulu bayohlamba. Kodwa ikhona into eyodwa engakhohlwa ukuyikhuluma. Lokhu kuhlambuluka esike siyokuhlambuluka izono esinazo kuthena esinazo kuNkulunkulu. Kodwa izono enizenze kubafowenu azigezeki ngaphandle kokuthi uye kuye umfowenu ufike uvume ukuthi mfowenu yenza isono kuwe. Ngicela ungithethelele kazigezeki noma ungazunikelela azigezeki. Ukugezeka kwakho kukhululeka kwenhliziyo yomfowenu. Uye kumfowenu ufike ucele uthi ngonile phambi kwakho. Ngicela inthethelele. Ngicela ungithethelele dadewethu. Ngicela ungithethelele mfowethu. Indlela ekhaya le. Ngesinye isikhathi uthembe kwakukhona umuntu la owayakhe ezansi laphaya onishobi lapha ngasebhambayi kuthiwa yisekuhleleni wayakhe khona-ke njengoba edlula la wayesekhanya inyoni kaThembe. uThembe-ke wayengafuni ukuba inyoni zakhe shawe nezihlahla zakhe zekhulu. Lento ngihlale ngikhuluma njalo ngithi amatshe la amhlophe ningawaweka nezihlahla ningazephuli noma kugqokele phezu kwendlu yakho ungasephuli kophela nenyoni ungayishaya. Izinto zikaThembe ezingathintwa lezo. Noma ungabona isihlahla sikuphi ungasigawuli ngoba yezani. Umuntu ogawula isihlahla uyakhishwa la emphakathini. Lo muntu-ke washa inyoni-ka yakhe sebekathi inkosi yambona ilapha ephakathini yakhuluma kakhulu. Waya kuye sethuthele wafika wambamba wamshaya. Ukuba bangekho abefundisa eduze mhlawumbe wayezofa lo muntu. Bagijima bathi hawu uNkulunkulu muntu. Wayesebona ukuthi sengimshayile lo muntu uyafa manje. Usemdedele. Esehamba lo muntu eseyangezwana. Uthe ntambama uthandazwa ntambama. Batheleka lapho kwazinyezinye besesonto emthandazweni. Inkosi yafike emthandazweni ingayigqokile imvuzo yangaphandle. Egqoke ingubo emhlophe kuphela. Akazange emthandazweni. Wafika wahlala ngaphandle. Wathi manje ngenzansi umthandazo bantu abambenza. Waphela umthandazo wayengizile. Sekuseni ngakusasa wagibela ihasi lakhe wehla wayengizile walo muntu. Bathe bebona wayesehasini ebhuqe esangweni. Hawu nangu uThembe ebhuqile esangweni yini na? Wayeseya lo muntu eseyobuza wayesethi mntanami ngizocela inthethelelo ngonile kuwe. Uthi lo muntu hawu baba ungayinini na engonile na ngashaye inyoni zakho. Uthi Thembe cha mntanami. Uthe
nazo kubafowenu nakodadewenu nisele inkethelelo noma umfowenu mselile usele inkethelelo noma yini omenzile yona usele inkethelelo ukuze indlela yenu ikhaye nifuze ubaba wenu uThembe ngoba uThembe wahamba waya emzini wendoda wayosela inkethelelo wafike wathi ngonile ithi le ndodana ngonile ebusweni bami ngonile nasebusweni kodwa kukhona kwesithathu ngonile nakumfowethu ngonile nakudadewethu uNkulunkulu ungithethelele nezulu lingithethelele nomfowethu angithethelele nodadewethu angithethelele uma ningamanazareta anjalo indlela yenu izoba yinhle phambi kukaNkulunkulu anizukuba nalutho olusiyayo noma kufika ukufa akukho lutho oluzozivimbela ngoba indlela yenu izobe iyinhle phambi kaNkulunkulu iyinhle phambi kwabantu kodwa ukusola yinto enkulu manazareta sengathi uNkulunkulu wasekuphakamileyo anganika umoya wokuzisola ngesikhathi zonke nihlale njalo nizisola ninganqamleli ukuthi ngizofana noNkulunkulu angizukuba nasono ngoba sithi isihlabelelo senu anginjengawe baba ngiyozama ngithelele ukunqamela kungondisile kodwa nizame njalo ukuzisola ukuthi Nkosi ngiphe inhliziyo yokuzisola umuntu uphiwa uNkulunkulu inhliziyo yokuzisola ukuthi Nkosi ngiphe inhliziyo yokuzisola ngibuyele kuwena lo muntu